Madume hape ka lebitso la Morena le Mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste, ka lebitso ke Christian Trustoff. Today ke letsatsi la ho qetela la lockdown level 4. Tomorrow we are beginning level 3 lockdown. But we must also remember that the levels might be changing, but that does not mean the virus is becoming less dangerous. We are still in a very big risk. Jwale re hlokomele hore ha se dintho tsohle tse dumelletsweng tse molemong wa rona. Re tla fana ka tsebiso pele beke ena e tlang fela hore rona jwalo ka Letlhabile Baptist Church re tlo tla sebetsa jwang mabapi le lockdown level 3 ena e simollang hosane ka di 1 tsa June. Mme Modimo a re thuse, re tla ananela le dikeletso tsa lona in that regard. Maqalong a kgwedi ena ya Mme re ile ra simolla series ya sehloho sa kereke. Bekeng ya pele re ne re arabela potso ya hore kereke ke eng. Beke ya bobedi ra bua ka hore ke manyaka bang leloko la kereke. Beke e fetileng re ne re lebelletse hore mosebetsi wa kereke ke eng. Kajeno re tla qetella ka ho sheba hore boikarabelo ba kereke kapa boikarabelo ba setho sa kereke ke bofeng na. Mme boikarabelo ba pele ke hore leloko la kereke le tshwanetse hore le tsamaye ditshebeletso tsa kereke. O tsamaye kereke hore o kgothatswe le wena o kgothatse ba bang, o iphumanele matla a ho tswela pele bokristeng ba hao. Motho ke motho ka batho ba bang, o hloka kopano ya badumedi hore o atlehe bophelong ba hao ba bokriste. Boikarabelo ba bobedi ke hore o phele bophelo ba bokriste. Ke maphelo a rona a bolelang evangeli ho feta dipolelo tsa rona. Bophelo ba hao ke lesedi moo o phelang teng. Bophelo ba hao ke letswai moo o leng teng. Jwale kgantsha lebone la hao, batho ba tle ba tlotlise Modimo ka baka la bophelo ba hao. Boikarabelo ba boraro ke hore o pake Kriste. Re di ambassadors tsa mmuso wa Modimo, re emetse le ho tsamaisa agenda ya Modimo lefatsheng lena. Modimo o shebile hore re mo representa jwang lefatsheng lena. Ka tsatsi le leng o tla re to some representative, I never knew you, ka lebaka la hobane ba saka ba tsamaisa agenda ya hae. Mme o tla re ho ba bang, well done my faithful servant, ka lebaka la hobane ba ile ba paka le ho mo representa hantle. Boikarabelo ba bone ke hore ho sebeletsa Modimo ka bokgoni le ditalente tsa hao. Ha hona letho leo re nang le lona le re sakang ra lefuwa ke Modimo. So as a form of thankfulness and gratitude, we glorify and serve him with what we have received from him. Boikarabelo ba bohlano ke ho inehela tshebeletsong ya Modimo. Katekisimi ere the chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Ke boinehelo bono ho tseba hore Modimo enana o we nehetseng ho yena ha se boinehelo fela, empa hape o itumella le boinehelo bono. Baroma e re mmele mebele ya rona jalo ka sehlabelo se phelang. Bebele e re hape ngwana ka mphepelo ya hao, mahlo a hao a tle a kgahlwe ke ditsela tsaka. That's the kind ya boinehelo bo bohlokahalang sethong sa kereke. Boikarabelo ba botshelela ke hore o fe Modimo nako ya hao. We all have 24 hours per day. We all have 168 hours per week. We all have 8,760 hours per year. No one has more advantage than the other when it comes to the availability of time. So the key is the priority and management of time. Don't let the less important things take the time of the things that really matters. If God really matters to you, it will show in the allocation that we give to him. Boikarabelo ba bosupa ke hore o tshetse kereke ka ditjhelete tsa hao. Ho sebeletsa Modimo ha se kgapeletso ba eso ba rateleng, ke boinehelo bo tswang pelong ya motho. Le ho sebeletsa Modimo ka ditjhelete tsa hao ke taba e tswang pelong ya motho. It is also a sign of where your heart is. Your spending habits always reveal the things that you value and the things that you are passionate about.
Only those who have achieved Christian maturity understand the satisfaction that comes with serving God with their resources. As a form of gratitude from what God has already blessed us with, that is why we serve Him with the resources tseo a re fileng tsona. Boikarabelo ba borobedi ba mokreste ke ho rapela ka dinako tsohle. Kreste le ha ene le modimo ka sebele, o ne a tseba bohlokwa ba thapelo. Barutwa ba hae ba ile ba bona this lifestyle of prayer in him. They also realized hore re keke ra tswela pele ntle le thapelo. Ba kopa Jesu ho ba ruta thapelo, mme Jesu a ba jwetsa hore rapelang ka mehla mme le seke la kgathala pelo ho rapeleng. Thapelo e bontsha hore na tshepo ya hao e hokae. Boikarabelo ba borobong ke ho bala lentswe la modimo ka dinako tsohle. Lentswe la modimo ke dijo tsa moya, ke lona leo fang tshenolo ya hore o bolokeha jwang, ke lona leo thusang hore o tsebe thato ya modimo, leo fa le netefaletso ya pholoso ya hao. Boikarabelo ba leshome ke hore o fumane hape disebediswa tsa bokreste tse sebetse mohlomong di entsweng ke bakreste ba bang bakeng sa ho thusa kereke ya modimo. Modimo o re file lentswe la hae, o re file morena Jesu, o re file moya o halalelang. He also gave us each other as a church to be a blessing and to bless others. There are a lot of other Christian resources that can benefit you jwalo ka ngwana wa modimo. We have Christian radio station, Christian TV channels, we have social medias, we have books, internet, and many other things tse leng hore modimo o entse hore di be teng tse ka thusang bana ba hae. So ho a hlokahala hore jwalo ka bana ba modimo re lemowe, re ithute hore le nonyana e haela ka ditshiba tsa nonyana tse ding. We can grow from other people's experience and contributions. Boikarabelo ba ho qetela ke hore o hole mohaung. Christian growth is not all about expanding the church buildings or increasing the membership statistics, but the biggest growth bophelong ba mokreste is to understand mohau wa modimo and knowing Jesus more and more. We are expected to grow jwalo ka bana ba modimo. We must also bear fruits, become mature and productive members of the kingdom of God. Jwale dula ka ntlong ya modimo ka ditshu tsohle tsa bophelo ba hao, phela bophelo ba kgalalelo, paka ka Kriste, sebeletsa modimo ka tsohle tsa hao, ka bokgoni ba hao, ka nako ya hao, ka ditjhelete tsa hao le ka wena. Eba motho wa thapelo, dula lentsweng la modimo, hola mohaung wa hao wa modimo. Qetellong hopola hore kereke ha se ya motho ke ya modimo. E lokisetsa wena hore o tle o kopane le Kriste ka letsatsi le leng. Kereke e na le boikarabelo ba hore e o hlophise wena jwalo ka monyadi ya tla kopana le Kriste ka letsatsi le leng. Le wena o na le boikarabelo ba hore o latele tsamaiso le plane eo modimo a nang le yona ka kereke. A morena o boloke, a o tshireletse, a o tataise, a o hodise, a o etse le ka hore. Shalom.